kreć, nemoj ubijat, nemoj ubijat. La, vidi ovog pedera. Majko mila. Ja njem kažem, on upao u kreć. I, zdravo Raja, Adova, SD ovdje i evo ovaj mali video, 3 minuta, reš beze. S nama su Cortez i Acme. Acme inače, što da dosađuje uvijek. Uglavnom, bit će mali mod review na Left 4 Dead 2 Teletubbies mod, znači, da testiramo. Jo, vidi majke ti. Evo ga podera glavu, sine. Vidiš ti ovo Cortez? Vidim, brat. Najviše volim ovog dipsa sa svojim šiljkom na glavi. O majko mila. Ček neko razesem glavu od njih. Jevi ti sve. Gleda ovo, Kako je to? Joj, šta je ovo? Gleda, jesu ružni, jebote. Ode glava. Ode. Sine. Pa eto ljudi, nije loš ovaj mod. Ako imate original Steam, mislim original Left 4 Dead na Steamu, dvojku možete skin s workshopa. Stvarno ima gotivnih stvari. Kao ovaj primjer. Čak i zvukove možete čuti. Šude. Sina mu glavu odera, Čuj, Dipsy, lala! Čuješ ti ovu? Čekaj, zvoni mi fiksni, sad ću dođem. Majko mila. Joj, strahote, majko. Oj. Aj još malo da i pobijem i to je to. Mali mod review video, reda radi. Opa. Da se ima šta god na YouTube-u. A još minute šutanja. Ta ti Dipsy, ti si ona mala retardirana tu. Da ubijem još koga. Eno mafije. Što nam fali da psa onog dodatno, nije pas, šta je ono? Pribre pas. Aj ti ne gledaj koji su, oj! Lala, Dipsy, pa! Bolest. Ovo je ljudi bolest. Gledaj, jesu narkomani, oj, Hunter me snađe. Gledaj, ima li tepsija ona ovo je? Ima, evo imam. Odi vam! Alo bre, čekaj. Odeš ti, lalo. Nenormalna. Ajde, još jednog ubijem. Odi ti, Dipsy! Kak ti zoveš, nema vlagi. Odaš. Inak smo prešli. Ja i eto prešli. To je to! Eto, lajkuj, subscribe i tak tu, bit će još kakvi videa, eto.